day wo share Ghana ha ensema hodo amanu so eko fa so for penny awada Lighthouse Chapel anomeche Bishop Dag Heward Mills they bush for nsem ni asha sebra 20 years old audio bi ebeto abonte enu no e ka say mu no ase de fatu bi oye na aye kasetia e de etia ye we say tutu otumforte adekoko so na bush for sa ensem ebeto odwe de ntrene no ema asantifo no bi eba bonti be kasa se we mpa de wo mo enye entumu enhwe ma ne entwemu godo se so fupeni no ebepa ho echo ma ne nye mu no wo mo se da wo mo hwe se obeba no asabe twetwan na se wo mama mremu se na ofum openi a wotumi epa achoma na eye no sa na wo mo hwe nim se ebeko enu amata se no nti kwampo no enu ada wo mo ye ho press conference ebusafo ye de ebeso mo pe no a video ahwa links no e we video no mo betumi akohwe na enu achi na se sia day so for penny ono so eda Prophetic Hill Chapel anomeche Prophet Nigel wono so pa bontede na no abeto ensem no bi o say de ekeka kono no de ne bo enye so ene won pa se sa brave so for penny and tibia ne de bia ti se eye Bishop Dag Heward Mills asem bi say etimi abafa no na manfo twe na ni din wo form e bi kan sema ensafata e de fa no e bi je se e bi afa ho kwan e ka ensema min kan kwacha tede yakra ebi enyen kasetia no na ese na asori mu no na safo ma ene ebi mso na sofo o mafa na nsem watete o mo aye koma besi ne wo mu bakunkom ma bonte se na asantifo no kwampo no wo mo hine no aye de eye no kwampo no kra meka se wo mu kwampo age aboso a e mo ye ho press conference eye videos ede kasetia no na wo no na sori a watete asofo wo mu atete mpenifo nimdifo kukudamfo ministers ahodo ne tese mpenifo wo munya bakumpo timi ma bonte embe kasa emfa emanutenu nti Prophet Nigel wa chrokrata tete eno no wode enensem no afema wode etu dana ansa ne beko ne nkrata no ekenkan no emukrampo mekam se edumekuo bi ebo ye chidom ma ye de edumede ebremo aye wo charge herbal center wo say sene we are no esifatie biam se sia de enwe wo bebre ha wo biem eduro aba wo mo echa de wo mechew eye ano eduro ama won so wetri enya wa yaresa na bisafo na wo yare ne se ye krankro se ye wonamani yave se ye woni pedwem yare anambo krampo hunhum mu yare no wo ma ye krado so meso mo emwa niti bo machi akwan we dan so man ebiem so tamale na fa wo numbers na etwego e wase wo na safro mo na wo mtimi endo mo emwa na wo nya na wo so wetimi sipi sita no wesu dade mu abobra sana wosifa epenu na enkrata meka wasema Prophet Nigel watcho edi abeto abonte no ebusafo na say brofoka 70 mapoto kakra edi amai wase a letter to Lighthouse Chapel. Alas, where are the Lighthouse Chapel members / pastors? Why can't they support their leader just as Ashanti youth are doing publicly? Yesu, let me run away into the house of loyalty and disloyalty before I go and bath in the sky or my lights go off, or better still, I buy my fuel at a higher price. Do I change my pounds into cedis or keep it? Hey, the pounds and dollars keep skyrocketing. But the IGP says what? No worries, IG. Heaven sells. There was war, but the bullion vans were in good shape. That's why Satan lost his position. Much as we reference the king, one can make a mistake and it should be pardonable for peaceful, progressive coexistence. Hashtag let love lead. Hashtag let forgiveness rule. To all pastors, I say be strengthened. As for me, Prophet Nigel, I will stand for the church and fight for the church. When they brought it on me, I was left to fight the battle alone, but God was my strength. Men of God pointed fingers at me, mocked me, etc. But do you know something? The church I pastored did not collapse. It's doing much better from grace to grace. Matthew 16 verse 18. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Lighthouse Chapel stand firm. 2 Chronicles chapter 20 verses 15. And he said, hearken ye, all Judah,
and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thou saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Long live the church, long live the king, long live Ghana. #fight for the cause of the kingdom. Regardless, one Ghana, one Christ, one church. I love the body of Christ. I know, and it is a prophet Nigerian. Ne creata tintin a watch your edit on the Facebook page. What they air some ashafuno as a whole Christo for more Ghana. And they be to know Lighthouse Chapel asofo any members wo mugu asonma wo mo sofo pani ye de na ba ponte twe na se wo fom se atese wo mo etimi enka ho asem bia se na ye asantefo mmebu no aba wo mo kasa ediama ye wo mo ewra osei tutu otumfo a wote ade kokko eso nti ebusafo prophet na degezi ensem ye eba ponte bi se de o kan de we de no krotrodo akodu ebepeso bia Ghana ha egrisofo yesi ne wo majority e wo man mu na so ba se wo sofu bi anase mpokrampo no wo bi o gina ema Nyankopon asem hu aka wonsem nkofo kan nsem to manu guso ka no wonsem a obo no sofu no nko ani na gina mu so wo meka sa fa wa wo bi enu a wo be gina na afa aka bi abo na mpokram no akata na chi bo na nsumo de na de gemu no oda ho ne obi aka do pe no so yi na no na eze de nsem na bu na de ebrobro no ade na mi ebem na nyakanya mi agi no efim na so ne tuturu anka wo mu na eseka wo mu nya na chi no bo obi atwetwe no bo kura bo no ko machire kura bo no na ebi kura aka ho bia wo mu soso wo mu chi sofo nenu ase ebi kura mo wesa wo metime eyisu against sofo na eno no wo pate se sa subai no enye papa eyade a ekoso e wo man Ghana mu nti edu bra se empo kura bo no se ye ni pe kura bo no fom so bata ye won tinju empo wa fom se na ye ensem no esifate kura ba and does it mean say na safo no so enya no na wo mu entwe na se e wo fom ana ebusafo asemwe enam di eja ebusafo nya se mu eyima no na mu fa wani ye no ento ye comment section home na biam so mombo motia and share video we enko of the social media platforms. Follow TumaGH or Instagram, Twitter so at TumaGH_. Facebook so ye hopa TumaGH. Na ebusia for make out the sun and any day can will share your video so but and subscribe so na bring and who so bet me about on board. Na nsema ho do episode of Ghana ho no yetimi edi ho enkomo. Midi ane na ama ubusa. Nyame adoma. Ye be say di shabi makwamu bye bye.